Ke National People's Party Nartiang Block Committee hagasni thoding kalapriang buram ya palat sans pangut kinong yalam keseng Voice of the People's Party berke Kongres kiblawan penyaso syaka NPP. Yakini kinong yalam ke VPP ber Kongres kibana nyau pelai teligisnong kibahap haka Nartiang Constituency lapriang sobha syaka seng NPP the working president ke NPP ber simbut menteri rangba ke jela uba asnyau bhalang dhar ber kinong yalam ke NPP haga jingalang belalong ha community hall ubaya jet kabahap ha Nartiang Constituency. Hagani ke jing pediang yakini kinong yalam laidan lang o CEM ke JHADC uba Thombo Shiwat UMDC ke waya jet uba Reforming Sun Lamare UMDC ke Minsengat Khanduli uba Phen Nyanglen UMDC ke Mudemai uba Jesse Suyam ki MDC ke Mudemai bat kinong Kershan ke NPP. Tekar kumolong meni minimum tangki leaders nagi VPP party kila duna kumenyo spangot kumba prapo kendai pengut kiwan nagi kongres baru baya mes lang bani kita tangki leaders hanai lekan lagi nong tabut lagi pai ba lagi po hajag bala join tenaga yang aku memelirungas pendap lagi semua komen dekat sorong bagi kikun jong kawan narting kila nang ban pej ke development bagi sorka kala dai kata kedau ba ide ke development si wa penung iki bahkan isno no bagi parti kejongi ngau dulu bangalong melile kat prasen menta kedai ke first time industry of my consumpsi ke ba dang menta saar senem election ki pai ba baro ki nek sa so ke long bai ngin hab match menta menta sa NPP namar ngi kwa ban klanye ke NPP mdai tang awon nartiang kam tam ke janti hil sebro ko bai ba de state bro ko bai kata kadai ke tau ba ki kwa ban ru klo no wala election kanang slem bro kum bagi kan gitu orang ba mani play osngu terai kala yetu bagi kam de NPP balai ki hab mi no NPP kala yetu ketu ko ni balai ki hab mi ni ko keso kadai ke tu ke daun makim kwa ban ru tang last moment kita bandung kum kitrai bandung sekian NPP family kecil kita ada kedau bak nausan bagi yoi kama bahaju ke sorka lagi berugikan kat bakerendo ubri ula astat ka wanar ting especially kimde sigi beri bala bet kila nang la astat haga business lani haga pura putih lani haga liang barohi na kata kedau men sama kam julong kum ni kadai ba muhima mentani kani kejing lang meniru ndai kwa manga actually kejing kwa kitu ginong rung dari maki penduk tiak ingat man la kamet man la kesima ngikwa bandung hap hakmat jong kepercaya we are NPP family mdai kiji kwa ngine ke party actually kiji request ok bagi la bun ba man la kesi la wan so president la wan sanga tong bahab ngin rung no habasai kira kenapa kepercaya bagi iba ki kam jong ke party NPP la keren sai hakalang ke state barok kowe namar ke jingrung jong ke party mong tang nang wan artiang ma hakanu kondusi la don gibarung kan kita akan impact ke state bro kowe na marki wonar teng leaders kitrai hak janti bro kowe kitrai hak hasil bro kowe lehan de don gibarung hak hasil ro ka ta ke jantian mar balai ka jete lang ka don pi na maragan PPT we are very disciplined party frankly speaking kadai ka tang ke party hadu mata ka sigam du don kanu ji bo ni awo dong point number 1 and number 2 the only party for the last 8 year there is no crisis in leadership issue. Dari tangga ni ke parti, bamdu don kata ke tim A, tim B, tim C, we are one. Dari nak kata ke tahu ba lagi beru kila kuat banu ke parti yang lebih namar ba ke parti ba fokus baje ke development, kam ju fokus ke suki. That is the big difference. Ngalong hakani wala dep ke election MP ngai kersani ke VPP. Tandai ke daw mga pelong pati nga mga wan join pat sa ke NPP. Kadai mga ngayo iba kam i hap ani pajba hakurkom naga liang chong na benta ke imlang salang i baka kat banang bi ke we kesni ke we por ngi kam kanang troñ kata kecing long kecing man haga liang chong ladanga pej season pej nga ngalamut bene nya ka VPP tanrei undal pej pat hakane hakacing sensar kadar changki hakacing nangi cenga ngam iahap tengah ngambang semut nga wan no menta ngawan phai no sa ka NPP lengba kacing penkela menta kesni ngawan namar la slem ngala don musim hiba namar tang mari dep MP ngala don musim ban lek no sa ka NPP kesni ngidap da kajing kemen namar habangi phai habaya debat ka National People Party NPP hapok ka Meghalaya ngilio isisha bagale bhashibun bat kile tresitom naduk ke state level ha district bat ki block level kumta kane kala pelong sisa yangi
bat kala atrak ka kring yangi bangi kom kinong tre jong ka parti kongres ban yesno bat kani ka parti ka bamenta kamtam bangi iya chief minister be ijongi konrar sangma ula tre sitom borba na ka benta ka jella ka jongi habidai be ki skem penroy ba per habadai be ki student habadai bat ki we ki development ki ba he na ka benta ban ai ka transformation ka jingkela hapo ka state Meghalaya jongi habangi pai haga nartiang konvensi ngiyoi ya ka spirit jong local MLA jongi service to man service to God ka jing sekri ya ki prabriu ka jing sekri yo blai ngi iba don ga ni kemensim nak benta ki pajba ka konvensi ki jongi Tangka ni ga parti ba balak banon rakyat ko pa. Ma iti ki jaj bendeu ndai ite tangga ketien ka ketipa da dapang da sitom yo awai te. Uni pate bo pete kum pa. Bisnai wat ta gi lidar gi ba tre gi ba ye kum khapnak re. Bisnai ye gi bari bari gi ba konstet angli.